2009, he floated a new party named 18. His IPFT allied with BJP and had won. Jadi media orang hambai. Ini tu parti IPFT Central Committee এবং সারা রাজ্য ন ডিভিশন কমিটি যত জায়গা ন যদি পার্টি আইপিএফটি ফাউন্ডার যিনি স্যার এনসি দেববর্মা थानाय 2023 नि दिनैनि सालाव जोंनाव यात्रा थाङो बै थैमानि बसिखायसा आंमानि बागै जों दिनैनि सालाव जों सिडिसि बा जों जत बेदाइकनि डाटा एक्टिभिटि बडि सेन्ट्रेलनि दंनायाव जों कायसा बनवास बान्दा जों कालाया बे जत डिभिजन कमिटियावबो सारा त्रिपुरायाव न dapat promosi, amai program soal itu mo, menawan semua, pandai. Dia baksa gini je, jeng, amat kelab press club jeng kaimani, jeng abus syarat Tripura ni sendiri kita sejadarin kai jeng kono soal sahabat kaimaya. Apa jadi Central Committee Party IPFT tapi ni jara jeng Central tonglai jadi Central Committee jeng kai sekono, wan sungai ni kesempatan. Abang bagi jeng kini kita pasal hal apa orang kata kongmau, kalau hal ini apa pun apa pernah kau ye karena jadi central ini kita jeng kalau macam asal Tripura macam itu boleh itu jalan. Apa tu jatuh nasi mo, NC Debroma sabo, NC Debroma jadi Tripura hani, harusnya Tripura sarana thana ni bagai sontai kelanai bas jog थांनाय खामानि बागै साराव गोमाजाक बर'नि मोनसे करिखा औ जागाबो ऐसे एडिसी एलाका एरिया नो टीवी कैसा दिबाले आलादा राज्य थाइमान 1200 नि संसाय क्लाबनि जन्म 2000 जामतार मासो अपार्टमेन्ट संसाय क्लाब दीर्घ 14-15 বছর পরে जों अब आन्दोलन खालायगिन जुदि ब राजनीतिक भावे आन्दोलन खायखानो मन्त्री बुंना एमएलए मन्त्री मिनिस्टार बुं तै पार्टी नि फाउंडर बुबो तै बखिया सानो पार्टी नि प्रेसिडेंट उनखा तै अमखाय जिनि प्रिपारेसन बिसिनो बा समस्त प्रिपारेसन बादे खनो अमखाय गिदार बुं कम आवन बागै प्रिपारेसन जतन खादु खंने खिया बासु ने आईपीएफटी जरा बिन उलो जुग तंगै ताबो ono बेलायखो मुइतो खायो बेलाय वासोबो एबं बेलाय मिसंहा खिनि गार्जेन खैथामबाय पियाबा जों तखन बिनि याकबाय अबनि मारिबो जों बिनि इमाम पुरनो यासा जों असामनो खायनाय असामनो गुबुन दंनायनि बिनि ब थैमानि सालका एनएससी कायसा कामनो असामनो पालबो